Akwa say another player Munchenie V Madrid akwa say another player na Medicine Common at the April and Arsenal for na mubisa Arsenal story sema pato menya kakra chasa medi bremena no pebeta abade yansasem na yanko Netherlands yanko din koba kakra e wada Orient team na yehwedia ene mane di aba ansort reporter mensaka esa jasu okọ the Dutch national team wabakata ansort san komna me fedjuma no na onfa enye emfam emoma na bata yase adwuma no wobedi mo pay pa no wase da bi omunya abotra wanya ready for a national summit na why na adwo so person otena Europe kakram ansa na bi obetake decision say bi obefa national team bia wetima fanti reporter mensaka ayasa former Liverpool womo head coach na no dia wobo pamo na Antonio Rola ababa di adwuma no wokọ Netherlands di adwuma no e de ma national team no wo pay so omunya abotra fama no ene reporter mensaka e wadwuma di so ene anopa me ka tire jama na yase de aya de Royal Federation eno so ye Spain wo me de nkoba kakra de aba na Spain for na tasa na no da no mti se FIFA as investigations as na investigations of FIFA as na ya branch de Pablo Gabi ataso no aya Barcelona player wo be ka na no da ya bo World Cup ni wie ya wo me ni Argentina Spain ni Argentina ya bo final ni wie na won san to kwa kakra pae na san to kwa no Spain ni ba ni de Pablo Gabi na koda no ka san to kwa no eno da FIFA release wo me de ba so ma se eye proceedings aso mo he se bo ko ba so be investigation wie na bo branch no make man 1 match ban eno na reporter met here say ene dey say the Royal Football Federation asase wo mo so ma prepare o ma piu crowd ato enti e ba say gikungro na branch o mo yo ma de so be man 1 match ban ya so mbe apili e decision na ya reporter e fi Spain e di eba e wo dwumadi so a ene anopa me ka tire dia ma na mo ma me nko FIFA na ja isa de oni ane nam ho paso e FIFA Infantino isa do atene ho me na ye pa ene ba bia be fa bia Infantino ba bia be fa bia Infantino na anu ada me ba be ka to se wo kokopie ma enkofo yaso ma ha se wom so mbeko meeting anti anu ana uhema adia se England ana afe ahudo ni nyina no wom so aya se wom beko aya omu meeting na ni nyina no anso aya UEFA meeting atasa no so eba so UEFA for wi omu meeting na jomedi ababonte yasa Infantino ansesa na adwene no yesa wo musika sam no obaha kwakoton maja pade ni bidia in fact wo say papa na ni o montwe ma no kwa eba no World Cup wo so mo be boycott anya de so mo no ebeko World Cup biem and this FIFA anya no World Cup wo mo UEFA wo mo amanya wo mo UEFA mo nyina chese anya de se wo mo de UEFA competition bia no wo be die tie biem entani reporter eno so eba ye wie ya bebe kwansi ye gogote ya se konka kamfo no enso edi release ni ade ade about the statement abasa sesana no so ekwade a eno mo so eta yade se UEFA for etie pa yade so mo konka kaf wo mo kam obi ata se de we aniema si konom wo mo so tatire enya de so meboa ama FIFA Gianni Infantino akwakoton sa o mo sabra ne sam eno konkwada ya babete ya just the Asian Football Federation ya from AFC for no wo mo so babonten e di release e di abasa sa dia FIFA person mo ye no eno so enya de so mbete FIFA se enti omo kata FIFA se ene omo nyina ka se ni enya de so omo tia se e di ama Gianni Infantino ene FIFA na ta se ene wo mo so sa wo mo package kakra no wo mo so atima kwa koton ne ya reporter eba e wadumade so ene anapa ye ketire adama na sansam ne ba beto twa no ane ya ba bibire mu ha once wo ba bibire mu ha ayade asa CAF enya nkasae emfanfa ne ekoso nyina no ho na emom ne ye Comoros na yakwakwadi nkoba kakra Comoros president anwakasa e de fasa FIFA aye forward aye enterprise no ho na opayini se yanka mo bi anta se wo ba Comorosa wo mo sponsors ba ko pom wo eno anso aye Comoros aye Telecom na sa Comoros Telecom no sika kakra bi no mode ma aye Comoros wo mo su fidresi no enti nkoba ya ba ya efa FIFA enterprise wi sanko owo Europa anko no Said aye Ali Said anya de sanko be kasa ade fa sa asem we ho bedaja wo ba be piem wa bibire ha na Comoros ma no ano no nso da no o se ebo wo ka mo bi ata se ade ne de onka se yemmongu anase ebia yanjitum emom ne se amani nyina tena se no modwene wansa na decision bi wo ha
wɔn nso Comoros man no matiki what's the example ya say we are man from West Comedy yom football no ba Comoros or mo niskasa or say oko Morocco for any skase tam and no di djuma but uba Comoros wo say infrastructures any other ade nyina wo ni bi enti nyame anim ne say Infantino baba ka say what the bibi ba betimi aboa ama fidesi no wo nso etime ska ade no mfa ne hu nyim na emom no wo so mpese obeka say yante ase anase yemongu emom no wo say so motena se na fa mu tegi decision no mo hwe asem ni mu yedi de we beti afa so aboa entane enkoba kakwan so pen no ade tutwa e wo dwumade so ene anopa ya kete dia ma wo wi apepepe na me call Mexico na Mexico fidesi no so di release ade ababonten wo mu statement aya Wama te se CONCACAF se wamusu di statement ababo nte so omota UEFA fueti but Mexico for so omode omonka sa statement no omonka CONCACAF wamu release no omode babo nte let's say on the 28th of July under FIFA I said that sending wamu message any to notify omo say John Peso omo yenie womo dwene ho say womo nyamfa omanu die emfa ma aye FIFA and this ade abete na federation ne babonte CONCACAF babonte aba beka say womo nyina age atuma mpato Mexico for so omo de omo nka ho afa ana omo ba behwem no omo so take omo decision ada so omo go for ana so omo go aye for against ade yankoba kakwa so ajam aba e wo dwumade so ene ana pay me ketre dem now mamenko Carlos Enrique na dodo na friend Casemiro where a player at the Mapfeso bebato ene baby osia kan no team and the Inter Miami Major League Soccer ana brantene akwakopie after so osia kan at the Madrid obaba Manchester United adwuma kakra ene Inter Miami na brantene and ye bisa say digisi no eba na say na Inter Miami na ya arrive ana so yanka mo bianta ya say offense ni die bebre bae na woko team Saudi ebi epeni ye pankaka Italian clubs no dodo na by betam na officer so be Paul in na Messi ama Messi team crew ento do ka mo biata say Messi nti ana oba Inter Miami wo say Messi adwuma na onyanwie ye ento no so ade ni nimdie kakra ne bobo ne kakra de baba Calio na Messi na fe Messi atimi adim crew ye ene reporter pato Carlos Enrique Casemiro ade aba ewo dwumadie so ma yanko ayabaye ne menkodi nkoma kakra all honors ade nkoma kakra de atutwa na papa ne say yanka mo bianta say abra Madrid ebeka se omope Michael Olise no so osere ene wotu ni tiwiem ana osere ya ana ebisa se die ntina se no se na se made the form ho yesere na impo asasi so ye kani pa ba ko weska ye pa aye oko aye China wo mo emperor ata so no ho osimpo se Chinese emperor wono kwa ba anya de se wono wo be ja brant na manakom na se anya Michael Olise nkwa wo ka mo bi ata se Louis Jackson so ka hom enti se no anasa edi clubs awudona sasese wo munso abobo edi ba Louis Diaz so ena okato mse masa akoda no yanton no ana Michael Olise yanton no imposa China ay emperor akra wanton na mfana mana wan biem ana obebo mani mo major player bi edi na man yeso oye yemi sasa Hurricane wado so ni situation akra kosi se woni Hurricane edi nkoma na ana so nyame anim ne no kra ya ba ko pe wono personally one Hurricane eni nkomo nemom no nim so o ma sen komodi ase atasa Hurricane ne nkomo wadidi tasa Hurricane ani tie pa e wo Bayern Munich boboko no ente no ya de ba kwa wono so eka ho asem eno aye reporter eta ene anope no meka tire adama na mo ma me kwa Galatasaray me kwa Turkey kakra na mo baka eno adam me baba ka to se Fenerbahce wo makwa kodi nkomo se o mo pe Rafael Yao update amen sakane eno na ya so mo to mo na galafo esa Freya anom kate aye team and dedi esme say nyame anim na kodande wo mu hia ne ye pa ente personal terms wo mo enso agree reporter men say ka say akakitu bi na tata wo metima reach agreement wo say won ba so mo ye bibia fast sane be Fenerbahce enfatire enkonko fa Rafael Yao ene ya Galatasaray reporter eba e wo dwumadie so na Liverpool fo munue na de eba no mo ahwe ya ebia de 2 Madrid tabo mede adwuma no ma Zabi Alonso no ane avelo Abelua no wahwe ya ebi na eba batomo me pato Liverpool head coach Anthony Ariola na eno ada mo hwa de was screen so no swap eno ada yase ekaketwa bi anka branta ne de Curtis Jones ana aya Constantino Tsimikas anka mo di sieni atasa anya samketwa yase Jeremy Frimpong ana taso odon tokana no yase eno a DCI yase
wɔn so obi nim deɛ ɛbaeɛ you say 2 players no Curtis Jones and Constantino Tsimikas wamu kasa de ba wame wana sa Tsimikas and ne amba ne body sa wa you know they are sure pa and to my journey was Chris no mube usaja and yaman koye kra and so was Chris no so and ti yasa adiani yasano abranta ni de Curtis Jones and ya make us ordinance at Constantino Tsimikas so and to move the right side me usa Tsimikas besides the massa na me my head I do such a time so sana massa no wa feni mi o massa wo small boy afekwa na wo pelom bia kona dia wo ye ne hweniye enti yase Jeremy Frampton ana tese okodwudwu ntokwana no ene ye de Liverpool akate e di ebenti se mokote se Liverpool dressing room hoye chaotic I say na Danny Sase afi so man head anya leader bia of field ne so a momo sala nso na koi enti utimi se ta nanka Jordan Henderson na be aduma no e bia this of Van Dijk etimi step up here pa no so board the calmness e de batum na ye de Liverpool akate e pa e wotuma de so ne ma me ko we section e wonu ye goalkeeper Adema Barcelona mindia koda no nkoba kakwa na amanfo ko bisa nze opanyi wanyini decision ben na wo take ya INT ene ugusu Barcelona woso be second choice goalkeeper even kwa oko third so oko fourth we said any problem we okay and also ade ni sad decision no man Ravia on that sad decision no ayo wonu ankasa ana fe Hans Flick wo mumu enu ana chaso mu ko mutipom ho ema adwuma ne wo ya jama Barcelona boboko no na wasi sad decision you take here no personally ayo no ankasa esa so he na ho ade na so na football no goalkeeping kakra wom enya de se ne nyina kosa ento betima ya adwuma no e de ma Barcelona dia why not adenti ano man at time so betimi aboma Barcelona se wo gidi e pa so betimi aboma Barcelona etima kwananim eni nti no deki decision say obasa ye counter the sense e de ma Barcelona boboko no na encentrofo wie no mbisa say UEFA Champions League ana pesa wo tinin kan this season na trophy ni mi no jaina nka onya ope ani league no so masa league no here and can you because league no be ma momentum essence league na ankasa ya dia wo bon ankasa na hono obi a say the Spanish league no betimi atem and takoba wo so akwaji UEFA Champions League went man La Liga and France na so a one we section wo win say ade no why ni ye wudi league ni wi a ansa na wadwen so betimi agi UEFA Champions League and to no say ade here and kan e Barcelona ya say Barca e betimi agi La Liga e dia so me na so womu wie na France ahoɔden no adu so betima de the European competition and so betima kwakwaje na UEFA Champions League no ade nkɔba kakwa so a abranta de the research section ade elpa e wodwumadi so na ma men kom Madrid na no da ya Madrid se nkɔma we ase entire akoda ne din ade Carlos SP one of your player adi ama team and it di Judy Levante ona tase akudane ewo 21 years na akuda we wanya ni ase ball pa akuda we wonim ball bruta na yase 66 matches our ball adi ama Levante boboko no wasa 20 goals adi ama Levante and 20 minutes ball no ni boye pa na was started matches mako 13 matches akuda ne start here no we say 11 goals and he mad the phone we am say Radi SP akuda we obepoa ama team na team akwaye pa eho an yase Madrid yase Jose Mourinho ankasa ana kache Madrid force wo mon konkofa branch de DSP emfa emromo na Carlos SP enso ban reporter men say kam ayase siko mutua no 25 million euros per 25 million euros ano mutua de ama Levante na akoda no so atima bam ene akoda no so enya babaka already players Madrid edi cancel mo mema refisa o ma sign ayo panyin Jose Quadrada o ma sign edi makukura ya ba wo mudi Bernardo Silva ba wo mudi Ibrahima Konate wo mudi Dado Dumfries aba ana Carlos SP ababaka ho afi o mutwen Yan Jamande ana mutwen Rodrigo Cascante Rodri etu edi ababaka ho na enkoba kakwa mensaka yasem yasa branta ni dia de Hendrick if you say sana attacking on toto na abatu mat akoda ni fi say the way near Messi, you know, saying pro Madrid and can't so on Colona. So one Gazatia as a loan soccer because since I'm Madrid, a place no more sense. I could add a few say M1 already on Ancasa. Once said any time Cacao na any Madrid since Sunday there. One no Hendrick and one pebble be palm farm. And the other hard to near pa. And the German Sankana, yes, it's a Rodri Baba. And this a Madrid.
ton kakra ade se Madrid ton kakra na Rodri etimabam eno na ama Rodri ni ju no edile kakra ene a reporter men say kam na you say the last 6 seasons ni wo petim ba ko manya sky pa Madrid. Yes, who have Madrid the last 6 seasons. Academy players are Madrid at Tono. I have 444 million euros. 444 million euros. There be 440 million euros rather than Pato. 440 million euros. And Sika, Jasim Madrid from the last 6 seasons. And Swaba and Kodan Madrid at Tono. Sika Madrid Yano. And Comania na Mamenko Aya Piero Henkapie. 1 year player. Adema Arsenal Bobokono. Na Piero Henkapie. Adna another Central 14 no bisana say woba Arsenal no hu Mikel Arteta say no say na mete Mikel Arteta no oye coach papa no woba aye team no na usampa sa team ani dinade aye Arsenal wo mu team ye pa esan say boys no wo mo ya de papa ene manyina koye enso ede ma wo mo ento on de waka mo obi ata say wo cho panya ni tin ede Mikel Arteta we ni coach no ani maduma no ho a wo say papa no eba no say nipa ene nipa entem nkita hudi a we ye good pa eno na Abraham players wo mu Arsenal ni nyina wo manage esan say wo ma feel very bored esan say dia obeye bia no support enkoya wakato ade ne ye ni say na beboa wo so no ana aboa no ama Piero Henkapie ene ma koye ade ma no enso wo Arsenal ni reporter eba e wo tumadi so reporter men sekanie yasi update ni nyina ebobo adeba na on say Abranta ni din ade Curtis Jones nanka say wo trying Inter yasi Inter fosi kana o call Liverpool dey so Liverpool for ko o say 35 million euros ani eskom betimetria ana Liverpool for say can't for Jamamoda hakoda we onye player ya de boku ma ba o enti mo ba pe bo kese de aba monko na mo na be mani ti ana Abranta ni din no eno so besine enya ensu entimi finalize ya na mo ma me Chelsea na mini Chelsea won koba kakra Chelsea new head coach Xabi Alonso akasa me pato from Xabi Alonso say o ya ne clear say uba Chelsea the face of Chelsea say Abranta ni dey Kopama but munche ni the face of Chelsea reporter men say kan ene de akosu Okoban ene ne atuto twan na the face Abranta ni dey Kopama say Xabi Alonso asama wakan ana mama fo nyina adwen yo say da bi papa no say ade na was it Kopama wano Babe the leader. Our park and so the match Chelsea Pato Muncheni was it Kopama is going to be the leader on the pitch. And the idea so me be a Kopama. Ebetimi I fully fit no was it Chelsea training. Ahombe kwamba first prepare ama Branton team I fully fit. Na fensu se Kopama si park no so no bobo wetima bani ade abo Chelsea. One na be take the dominance into so munya bibia proper. Womunya the clear planner. Ebetima bo ma Kopama so jomo pe ade fa Branton mo park no so no. Eba the Chelsea bokema. Wo metime nya no ya report ampato. Openya ni Daddy Xabi Alonso ade atuta na owie ya pepepe ani ebisa say Nicolas Jackson and so about now when say no so say Jackson do a player and T Jackson about why not me players ni na me video player and T Jackson about wo na me adwuma ekoya fine na ye nyina etima to so Moses Casado so ba wase Casado so na ni atie pass Moses so ba wase wo basi say midfielders wo wi asimu wontime nka ko no say na enum a wo fa Abranta the team ati aya Moses Casado enka ho enti after international break sir kai nso ba wo ba be po amatra sir ti so tim nom ene man so tim akoye diama etos wo so pa Abranta na sem ye pa wo fidi Abranta no wo bia dem the way Moses Casado ne boss tiam ene enkoba kakon so Xabi Alonso ade tuta another Kopama ekasa na Kopama asam no ayasere kakra mo be ka last season entokwa ba ko e ba ya pa no aya Morgan Rogers ene Kopama Mbato se Kopama se kwa sa esesemina Kopama no ube so ordinance no mienu aka gunubo sa na esesa wode wa we no mepato ede na Kopama se go obi a oye na okọ asomfia last season so na Abranta ni dinadi Morgan Rogers so se kwa the same celebration and no so na mo difference kakra wo mnie
abrante ne de Morgan Rogers de no ne nsa na okegu ne bosa aya no de ne nsa nyina no baako ayese de ekona beto kakra no eho na ya watade so ana kopama nso ekona bato sa no eho na kopama nso ede so ana ba beto do se Morgan Rogers se kopama awia ne celebration kopama nso se Morgan Rogers awia ne celebration ama kopama kwa de wakako akọ trademark se obi a wo be san celebration bi a contempt etimi eso copyright etimi tom ne no ada wo mbisa kopama se sisi no celebration se na ne ma de dai se bu mi no obi asegwa ade so yo no sa dia chance se abrante ne dia di aye Morgan Rogers nim no se go na so celebrate mi celebration na nyame anim ne akura mema no ho atene pa kopama kawia no so sediem ana so da bi we dia wa battles ntimi ni asem biaka he so a Chelsea player enti nyina yesegwa nyina be celebrate dia bom eni asesemina eni dia kopama so ade tutam eno ata ene adope yakatre enso ade amana minim dia esi dia munya buto sa na PSG modi o Lucas Chevalier ene moko ne ye pamomo na moko ne ye pamomo ewiete na moto akoda de ne bae modi akoda bae am se wanya de Chevalier kra nya de ente ne seven of na modi na three goal post room na eno ada kwabna we dim said the fifth time o makomu na kosa womo pe abranta ne de Maglisa Crotch eno ada yesi womo timi wie aye 50 million aye package anoman timi de nya abranta no yesi the fifth time womo ko first one conference Canisa second one is third one is fourth one is and now that no 50 million coin no say hey afina mo kasa afi abranta ne yamode ambetimi de abranta na kom and you say aka official announcement ebeba say PSG enso enya asan the small boy Magnus Crotch no yen koba kakran so a mensa kan awo dwumade so kwabna mame nko panya ne de Roger Ayatsemt akate na men kodi koba kakra once Pep Guardiola gono na okọ Red Bull na oye global head of soccer adima Red Bull wamuso franchise no na kwabna yase sisi after singing club ekwadi Germany aduma na tompan Roger Ayatsemt na sisi no aduma na omede ma no wamuso omede ma no wi a opanya ne dina de flooring schools wamuso anomo ma global head of commercial no metima ya aduma na adama Red Bull wamu franchise no enkoba kakwani na ma menko Argentina na memam the most expensive Argentine transfer of all time me pato me the 5 pe ana de ma matire minyabra dia kan ma ba be katire adama kwabra nim se Enzo Fernandez na gusu alidi Tama Oba Chelsea no 121 million euros. The Johnny Chelsea no no any Argentina player ne boy a dinye pa atese yetimi atono na ene abranta de Gonzalo Higuain and so Johnny Tufe no ono so na 90 million euros and he score me the turn and afa Julián Álvarez and so Atletico Madrid no na 75 million euros and no scale remo afa abranta de Heart Maria and so Johnny Manchester United no and also 75 million euros and afa Nico Pass akoda small boy wo fi Madrid and so Eko no one so ni 66 million euros in team wamuzi and players are yatomo Argentina football career mu ina no and so ana jeso ogusu one so elite na asembiaba kwabna asema ba yase enkofo be akwa report Barcelona say womadwia ene omu player edi nkobo enti womode akwa dan the Spanish Royal Federation say womu hwehwemu mfama na sankrofo no ebo mu a womu ntwoma so na hwan ma yase Barcelona for kwabna Barca fo obaka time omu pe Nico Williams no Athletic Club be ba the same thing editia Barcelona yase no adam ana Atletico Madrid Eco Federation office so mbabelo di complain be no mo ba ya o mo say omo nsa say no mo nya investigation na Barcelona for afa continue say eno mo player o ye under contract adi nkomo wa bra mo team Atletico Madrid enya we wo mo player ni dia de Julián Álvarez ento mba bebo F4 na mane say wo mo yutwe mfama mo kwabna reporter mensa kai say yesu F no atu investigator ataso no edi asemenati no hwehwem say koba say ebi asemenati mi po Barcelona dia ene na time sa so twem ebekọ jama Barcelona say wo mo ni abanta de tina di Julián Álvarez akwa kasa without say team and the Atletico Madrid mu go ahead and your reporter mensa kam wo dwumade so na no pe no me gina so na fe yade nkrofo ma so nsem ni nyina eti asi wo so no so enti abusian pato
ma yɛn fɛnsi a yɛnya kwanya na yɛn to ade aka nyinaa so ntino kwabena sɛ bibie ni wɔde a ɛne yɛnya ɛde ɛsiɛnhwɛ 104 news ɛba say senior advisor at FIFA presidency Carlos Caldero also resign. According to opinion, also press and as so too much. I didn't too much. On they say UEFA, AFC, and CONCACAF. Umunina say sa a proposal no omunjintum. This year train come born Africa for. And it looks like come born. Say yeah, no coming board, yeah, I put yes, Auntie, I don't know. Auntie, okay, almost expect to say, yeah, but Auntie, that is the news, and so, but I don't know, Barcelona, Omo, a move, de Coco Fabranti, Julián Álvarez, I chadodo. Sir, Ciciano, report Quan, yes, and Tomo, Atletico Fonse. For continuous and a transfer too much because transfer player now to say Obekwadie. I think Senka by now no me every that transfer, but anyway, I need any stories are de Abramo abo age medino sinti enra that is the update I know so about UEFA meeting no almost say football people no and I mean kind of say the associate members no so munim na omukɔgye that proposal no etumudia ene omo UEFA that chan come bia no UEFA competition bia mbo yomo afimu including at the FIFA World Cup enti eno nsɛm awdo a eba awo dwumadi no so insurance 4.5 transfer choice bebree wa ha na ena Friday no pese yeni sei transfer bia obasa wote ho latest update and out to update no obetime do message no afa Facebook insurance 4.5 FM na yaka ho asem e dia ma bia transfer bi o ha na say wote ho asem ache open update obetime e dia afa Facebook and YouTube na yakenkan enso etime e di ama na me emfa sra fama Kindev investment omo ene de Campbell natural selection charge on the diaba dwaso me pa tro kwatware semna bi na atensa bi ama okala no so skin no bibia e wo ha amsro eno anu so benya Camel natural selection charge on bi na onso etimi ade adware be ma okala no atoso fe na okala no etimi aye feye e ba in 6 favorites e mu bia beto bia an sham ene frewuru enso kamantimi so unya bi na odidware e beboa wie pa ama okala no etimi aye fe sei nyame adom fd agiatum say the free Europe abrochimem ena ade baaye de uwrem e cosmetic shop bia also open Campbell natural selection charge na onso watimi edebi adware na bibia na koye de ama 0243 744855 eno number me pacho office sia Kindev investment number no na ono mo edi enkomo Jumia Ghana apa o download bi e phone so na o download your phone so a etie for the ten say bibia pesa o turn online bia oko Jumia ebi sisia meno kasei se ebia wo perfume bi so wachina onya bi oko Jumia sisia ya o me se perfume bi o wiase bia ebi ho sounds to be mpaboa bi na wo pe entire ebi kra wo pe efiato in fact bibia pesa to bia no oko Jumia Ghana app no so a ebi ho enti no anu se obekọ onso app store ho no download bi o phone so na all the 16 regions of Ghana no in fact yeah delivery at the call enti aya announce no wetimi ahye so onso a oton no obetimi upload oniama no ho na se obi so ope bi atono ono nso akwakoto bi ho just Jumia it na se bibia no enye kama emfa emma ene anope electron Ghana electron and seven kancho say yabo World Cup na wie de na nso promotion no ontwa so kra promotion ben asem edna making promotion nyina ene say ewiase digital and it TV no ese unya aye TV a eno nso aye smart se na be ya YouTube no mani ade na no betimi ahwe ewo aye TV no so san say digital TV so na nie fe our pictures and I think so no eba sounder
and ye kama kanti bibia uhwe bia no sound ne baye sound so na pictures no and so eye fefe na your Samsung your TCL and na eye Nasco as low as 699 yate bon so because ye pesa santemantem hade obia etiminya eye smart TV and the ball them now so no utimi and enjoy ho enya no kwa home appliance bia fridge, air condition, microwave, washing machine saa niema yusu ofie ni na no and so electoral maker say dia promotion air koso a yatete eye bonus nti wram awo ye showroom bia na ekoto niema mabobo so nyina bi awo ho ebra onso yete so esan edi amount 0503159739 pacho eno ye number we betimi enomo edi enkomo Union Practical Institute eye bia yesua eye computer ana ye kire computer enso ho ade kire no awo ho na ebia na computer no ukosua ne baby kakra ba wan hye den sua ne bibiri obesa oye top up ana oye professional course a me pacho Union ye bebo ama won so no betimi ababa obi ho no ma computer no a chese onim he so system unit onima de cro mouse onima de cro so monitor onima de cro mo saafo ni nyina so no ye be kyerɛw na onso watimi ehun eye computer no na o kine bi okopa adwuma na ye pe wo ma agya sese opompo adwuma ne de ye de computer na ba be ka ho na se wo kwa onso uti aye na wonya adwuma kama pa atimi aye me pa cho awofo amutie yen mo mana awie aye SHS ene JHS ni nyina no mo betimi a register mo school fees no fofofo na onkosua computer ho aye animdie no se na be ya enu sa na result no emra no na se ono nso no wanya aye computer ho animdie adachi bia no ebetimi abo mo mpesa me top up no yeah, data analytics, online business and e-commerce, afe design technology, drone piloting, computer hardware, and a mobile phone technician, artificial intelligence, AI, and then so much you bet me aye, and a course is be can we no more, and in the no do kwa now what you see aye. Course I want kasa pesa ye maybe biano enye kama and farmer school me kan wan se me pacho e wo kuma se ya sesan so o train chef from asa wo kokrum na catching mate na obi a all driver no se on siw sesan so usi bus stop wa na wafre number 0555 383848 eno eye number mpacho obetimi eno mo edin command the new Bigo energy drink eno so ewo dwa so a wonya bi na no ma ebebo pa ote brewo ni paduanim wan kasa anopai oso yakwa adwuma na ene pa de se nyo obi adwuma pa na me ya enka me nkwa adwuma se nka wa adwuma kra bia anka den nkwa adwuma because ote breso ho wote se wo honam dua na kasa no wa bre anhia rest me pa cho obi adwuma de oye me rest abokono na yafo bi edi na him enti anytime bia no unya Bigo energy drink Bigo energy drinker how do you sorry no obo bi kama ana wakodru adwuma mu no ha no wanya obi bia de awie na odi Bigo no edi asoso ebe mo hoɔden bi a wankasa ebe jonsa na onso watimi edi abo adwuma na ɔkyena adwuma so entimi emfree eya wonsanti ye fa no Bigo energy drink pacho unya bi na onoma ebeboa ye pa na bibia no akoye enso ede amana na P phones and accessories and na yeko komase edum na me pacho ofu na ekuta na asai no me pacho kono na PCCA na yamba ofu na eye papa na ne bo enso abo from me pacho uni say yen obeto phone na usika no enso a yebemu atua half na aka no yebema payment plan na de atete enkakan kakra kopim say obenso obetimi atua awie sansana phone so problem bia ba ho a obetimi assign de akọ na omo ahwe ade amampacho enya phone so nko a na yeton eba enkwada tablet a omo de sua de case tablet no ene nso me pacho kwa bibiri ho a onsa betimi enso akabi yeton home appliances bibia yusu ofie bia flask